السلام علیکم گلین چاروں کو اداروں کان کو جائیں ارندو دمگائیں وشو جوڑو سلامت باتیں وشیاں جمر سے مسرا ساحل و ساچاں باتا گلین چاروں کو اداروں کا میں رنگین داوا مرچی پدا ماوتی چینل چورے توارے تو کا یک نوکیں ویڈیو ہرتا سے ہڑی کتا بلے ویڈیو شروع کرنے ساری اگا شما میں چینل چورے توارے تو کا نوکت تگیں اور میں چینل لائک شیئر سبسکرائب بکنی وہ ای ویڈیو سرا ایک لائک کی ایک علمہ ویجنی بیائیں بندات کنے مرچی کی وتی نوارا میں نوارے ٹائٹلیں استاد خیر جان باکری کہ آئیا وتی یک چاپ و نازیں کے کتگا شنگو تالان کنوکا جی جے پروڈکشن آئیے نام سہرا ویلیوم نمبر 24 تے کہ استاد خیر جان باکریا شنگو تالان کتگا جی جے پروڈکشن نو بیائیں گب جنیں کہ آئیے سوت کجام و آئیے شاعر کجام بیتگا آئیے سوتیں گون تو خدی منی سیر بیت شاعر بوتا شکور زاہد دیگے یک سوتے دلا فیصلہ بکم شاعر بوتا طارق الہی دیگے یک سوتے الف فدا بیا منی چمانی نور شاعر بوتا فرید پراگ دیگے یک سوتے جنے منتی عشقا شاعر بوتا ایسا خاموش دیگے یک سوتے دل فترا گنوکیں شاعر بوتا ناصر کلمتی دیگے یک سوتے تو در مکب قلع شاعر بوتا ناصر کلمتی دیگے یک سوتے آ جنک ادے نئیں ہدا نوی نینت شاعر بوتا مومن معراج دیگے یک سوتے منی بانورا بیاریں شاعر بوتا نذیر ناصر دیگے یک سوتے جنکاں راسرے چیاریں پدا شاعر بوتا طارق الہی دیگے یک سوتے بیا من ترا گشام شاعر بوتا ایسا خاموش او دیگے یک سوتے چوئے اڑائیں منی بارک چلے گاریں شاعر بوتا صالح احمد صالح او ای ریکارڈ کو تگے ریکارڈنگ شاداب اسٹوڈیو صدر کراچی او میوزک ذوخان زیویے بوتا او اسلم جدگال اسٹوڈیو نوبند دیان او ایمل میوزک گوادر گلین چاروں گجداروں کا عشت استاد خیر جان باکری کے آئیے ایک نواری ہے نوار نمبر 24 کے آئی نام ہے سہرا او چاپ و نازنک او آئی نام شنگو تالان کنوکا جی جے پروڈکشن ایوڑے نوارانی سرا اکشما سرفدی لوٹیں گراما ہے چینل چورے توارا علمیہ لائک بکنی او سبسکرائب ہم بکنی تے پرچے کے پوہد سرا شمارا ایوڑے نوارانی سرا سرفدی میں چینل تو کا رسی منتوار